All right, okay. Matorokisi, Makazi, kumembere minutes ukupewa raya muneka 3263. Second bank sera mamukela nakambi kashifuma shambiri shana unogo 3263. All right, sponono. Wastiva ku beri khoto ya skota ku teka xiboko yi ku tsema vuton'wini bya n'wana wa wehe loko va swi lava spono. Yi ku tsema vuton'wini bya n'wana wa wehe loko khoto yi swi lava. Leswaku va ku sula va ku a wa ha ri xiphemu xa n'wana wa wena wa swi twisisa ya nga ku fambile la spono se va yingiseni hi le mhaka kona loko wo va i kuma ku i bava luya kumbe i mhani luya a ku kona ka vutomi bya n'wana wa wena a wu n'wi tlhogomeli a wu ndli nchumu va swi kota ku ku hambanisa na yena va ku wena i nga pfuki ve xiphemu xa vutomi bya n'wana loyi wa swi vona swi humelerile i kona n'wana hala Pitorala n'wana wa yena nga hundza misaveni a ri na ntlhanu wa malembe ene hi nkarhi lowu a nga velekiwa hi wona ku ve na xiphiqo xi nga humelela kumbe swihoxo swi nga endliwa hi vatirhi va swa rihanyo n'wana loyi a tikuma se a ri na xiphiqo enhlokweni ivi loko a hundza misaveni ku ve na mali ya ku ringana 15 million leyi nga sala lava ku mali leyi i ya n'wana loyi se bava ngati wa n'wana loyi a va hi loko a endla swikombelo a khoto ku na i la ku kuma xiphemu xa 15 million liya khoto yi ku never yi ku never ene n'wana loyi sipononi a kurisa hi kokwani wa yena loko a tswariwa vatirhi va swa rihanyo va endle swihoxo swo karhi swi leswi n'wi siya a ri na xiphiqo xa miehleketo se ivi siponono se hi mhaka ku hume mali ya ku ringana 15 million loko a na malembe ya ntlhanu loko a na malembe ya ntlhanu a hundza misaveni n'wana loyi a hlayisa hi kokwani wa yena khota yi teke xiboho ku mhani wa n'wana loyi na ba wa n'wana loyi va nga havi xiphemu xa vutomi bya n'wana luya hikuva kokwani lava a va endle application ku no n'wana loyi va lava ku ta n'wi hlayisa vona va ri voxe a ku na problem ku nga si huma na mali sipono se loko yi huma a hundze misaveni se hi loko va ku khoto yi ve ku no mhani loyi a hi n'wi nyikeni nkarhinyana hi vona ku impela ta tiprova ku yena ta swi kota ku hlayisa n'wana loyi na se at least yena ta va xiphemu xa 15 million liya na kokwani lava se bava yi humelerile yi ri no lava xiphemu xa 15 million va ku hayi bavo never na peni a mi nga yi kumi se ti le khoto timhaka leti ku le ku luweni ku leriwa mali ya n'wana wa 5 wa malembe mali leyi nga na kona yi kwata mali ne ene vena nga tshama n'wana hinkwaswo leswi kumbexani leswi na va cancer va khoto wa tiva na va cancer na va cancer sham hi ku leswi vula ku na mundzuku hi ta tlhela hi ya rifera ka case leyiwa loko swo fana na leswi swo humelela munhu wo teketana ku vumbu mataka hi kona inyama lele n'wana a ha ri na 6 months ma swi twisanyana a nga tshama n'wi vona exikandzeni mara i la 15 million ya n'wana luya a hi vuli vavanuna ntswani na vavasati kuma ku n'wana u kurise hi kokwani n'wana wo hlayise hi vakokwani wa yena na yehe wa tivana le xikandzeni a nga n'wi voni nyana swona a ya teketana ku humelela swi kahle hi ku yi ta va tsundzuxa hi ku lembe ra kan'we mi tshama muku hi case ya so ka hinkwaswo ka timhaka ta vana xikwembu xa rete ni chavise hi liya ya ku loko papa a hi ngo humesi nyango va na n'wana na mhani van'wana ku nga ri mhana mina a ni vula ku na n'wana wa le handle na mhani van'wana ku nga ri ki mhana mina a ni va va na n'wana loyi buti wa mehe kumbe sesi wa mehe ivi va tsandzeka ku n'wi hlayisa swi nga endleka a hlayisiwa hi mina yes ni swi chave njhani sweswo yes spono na ku kumbexani vana va mehe va xayisa vamakwenu wa vona loko papa vona yike wena ku fana loko mina ni ri na n'wana na soul crush no ka xikombiso wa nhwenyana ivi n'wana wa mina soul crush wa nhwenyana a kuma xihlangi a ha hlayisiwa hi yini a kuma xihlangi na jaha rin'wana a va tirhi va ri vambirhi va ku hlayisa ntukulu loyi ivi xi fanele ta xiyima xi ba mavoko xo ka bava zala le ku ni hlayiseleni ka n'wana ni vavelewe ya maintenance medicine ya ni bava ya ku n'wana wa me a nga ri kona na kusuhani vula me a ni nga ri kona mara se ni fanekele ni hlayisela papa vana hi mhaka papa va koti ku fikelela hi nkarhi wa ko